Hey, hey, How ba? nó khúc tôi cái rồi. But nung sayam say global warming gire kai no khangde mi che thak pane loiri. Imong manung sida mit thaba balap se ngan me jani ko. Se khúc tôi ta lok thosi. Tali lok tho roi ke ba khosi. Nang ya arei ba khungup se loi segai dir kan khúc tôi ta lok tho. Padar man ba samlang du se am hai ka lu si. Je sam samai nu da ji akoi class ta pi phisi ba yawi ba ko. Ta jan mali ye dui ni thabi ja na. Nupa ngak ta tam school du da. Accident thoro ba scooter ya male ko na saktu yam yening de yam thi ko. Mi phunara si nangna de phuramu da na po ge lai du. Kai de mi phuna ba no da ba khoi di. Ai ojana buk de ji phai ai ni imana ba loi na ti na. Ai kai mi phuna ba ga khoi kanam phuje rakte da kai de ge. Mi na jai phu ba ka shungam putti he. Na mai sing du na ga Mai de ga dak pham da bre ne. Ai di udi ye. Ai gi mai de ta ba ni na ai di udi ba ba. Nang gi mai de ta ram boi ta de ni u. Ai gi mai de ta ba ni na udi ye. oi da pa da bangang mu di pa mama ni lauri. Ai ju mama ji na pha ni mai oi da pai da ma ya ngai jel la. O si di ba akoi class to. Akoi class i jinga do ma thak to hoye ba. Mathon cha mu ni pan wang ba building gi ground floor da noi class to lei ni ko da nung sa do hora ba po jinga da. Duge nung sa si ji global warming gi nung sa kan na sarak pani na. Aho du de yelai to kap thare da na. Aduga mami do sum ta ba do oja da ne di hai bane ba sar ai ji phamam si de hongdok se ge do sar du na ju sunga ya di na ta ge phamadi langi du na nang di du da dum phamona nung sa ma du kuina phamarak ko ne ba. Aduna ka ti ni sunscreen tai ga dum ya ni da si dum pharak ni da horen iru lu da sam thoki Na to ne bindi ani na ma mali du noi bo. na ton gi ngang ba se si aina school chat pa kan da bhene kham ga kum tharaga ai barab leye ba duga barab to leira ka ni da ai barab sa sum cha ingman da nei je napso du da ai class to su theng ne yore class check sang ba ko ja du na pink color gi chok ni e leer me ba blackboard ta duga mai duster phadrang kan ma du da ai gi nap tu da pink color gi chok ki makup to adu ta san gi ba du da ai tai thok na ba luman xiao de khut te sala ji chok to su ni na dum tham ne ba duga hai punga pan ne na ahum bo class dum phama ni na auna ni ngang se lei si Se boro plus la ira ga tai salo se bo. amaga lang ta gari Mi na phuala kanu ni bu kai je ni. Mi na hengai phura di akoi kong thong rom de sang kanu maning ngong thong rom de sang ai sa ni ha bi kai ba mi na phu. Bro, cái đây nó course cái sàn này nè. Cosplay. Sunday date 9 andaki cosplay convention 3.0 la boy kona khong sanga festival to gom do pre-sale tawri tickets to adu din lupa chani ticket mo lupa chahum ne badu dana chani tea box cafe ga books and coffee ga hujik pre-sale tawri bane duga cosplay da saruk ya ga da sing ai cosplayer sing kanu cosplay yawning competition do yawning wasing cosplay ki competition ne to do competition do yawning wasing books and coffee da form lo ro aduga du da dum form thajen do ni id proof form ga changi adu form thajen registration fee do lupa chahum adugi last date na date 7 fo no cosplayer sing hadi competition yaw da sing di ticket kak tra yare id do dum one day prior na dum moina picture ani contact tawna ga aduga @manipur instagram da du da dum dm tok salaga dum moi page da dum hangwa ku pumaron ki ga cosplay competition je category ahum individual am leire na thanda ye du group ki su aduga angang gi ga individual gi price na 10k lising tara ki hai adagi group ki na lising kun aduga angang in lising mga aduga best 8 ki su pi du na lising mga kos une selao adu ticket tikak pane lupa so ai pa sa hum tinga ai gana na la
ꯑꯩ ꯎꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯁꯄ꯭ꯂꯦꯗꯣ ꯀꯣꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯏꯚꯦꯟꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯏꯚꯦꯟꯇꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯞꯆꯣꯔꯦ